Enggak? Enggak ada, aman kan? Oke ya, makan ya. Oke, salam ya. Buat Timur Padang. Dari Pak Wagub Aceh. Udah makan belum? Hah? Belum? Salam ya. Belum makan kan? Salam ya. Wah, enak ya. Makanya aman di Aceh ya. Ada di stok di Aceh? Nggak ada? Nggak ada di stok? Itu paling saplah? Nggak ada? Oh, oke. BA Pak. Macet dong. Jalan. BA Pak. Aman lagi bro.